bashimire bakunzi ba BT Rwanda ndetse n'abahereza ikaze nanone kuri iyi channel. Nizere ko mumerewe neza aho muherereye hose. Inkuru tugiye kujyaho ya Kayumba Nyamwasa ukomeje guhakana ibitero byakorwaga mu Rwanda. Aha yari yitwajwe ko icyo gihe muri ibyo bitero yari mu rupfu rwa nyina. Iyi akaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com. Turakomeza mu kanya gato nyuma yo gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ugikomeza kubona amakuru mu buryo bukoroheye. Kayumba Nyamwasa rero yari ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde, yaje kuza mu Rwanda gushyingura umubyeyi we ari nabwo kuwa 19 Gashyantare 2010 haterwaga grenade mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo kuwa 28 Gashyantare 2018 yahunze igihugu avuye mu Buhinde yerekeza muri Afurika y'Epfo. Mu mwaka wa 2011 urukiko rwamukatiye gufungwa adahari imyaka 24 no kwamburwa impeta zose za gisirikare nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo kurema umutwe w'iterabwoba, kubangamira umutekano w'igihugu, kubiba amacakubiri no gutoroka igisirikare. Mu kiganiro rero yagiranye na BBC, Kayumba Nyamwasa yavuze ko icyari cyamuvanye mu Buhinde ari ugushyingura umubyeyi we, agahakana rero ibyo gucura umugambi wo gutera amagrenade. Mu magambo ye rero yagize ati urabona mugenzi, uyu akaba yari umunyamakuru bari kumwe, navuye mu Buhinde ngiye gushyingura umubyeyi wanjye. Ati urumva naravuye mu Buhinde nikoreye amagrenade, kujya gutera amagrenade mu Rwanda no gushyingura. Kayumba yakomeje avuga ko igihe ibi bisasu byaterwaga ku Kicukiro n'ahandi mu mujyi wa Kigali yari mu mwiherero ku Gisenyi. Yagize ati ibyo bavuga by'amagrenade byabaye twagiye mu mwiherero ku Gisenyi, nanjye nari mpari, twari mu nama n'ibyo bintu byabaye. Nyuma y'iyo nama twasubiye i Kigali, namaze iminsi, urumva nari gutera amagrenade maze nkahamara iyo minsi yose. Gusa ariko mu rukiko haje kugaragara ibihabanye n'ibyo Kayumba yavuze. Mu rubanza rwabaye mu mwaka wa 2013 rwabagize uruhare mu bikorwa by'iterwa rya za grenade ku Kicukiro, Lt. Joel Mutabazi na Koporo Joseph Nshimiyimana wari uzwi nka Kamarade bagaragaje ibimenyetso bikomeye bishinja Kayumba Nyamwasa. Ubushinjacyaha rero bwashyikirije urukiko ubutumwa bwa WhatsApp, Skype na message zisanzwe za Kayumba na FDLR ndetse zigaragaza umugambi uhuriweho wo gutera grenade ku Kicukiro. Ikindi kandi nuko ubushinjacyaha bwagaragaje ubutumwa bw'ibiganiro bya WhatsApp na Skype bigaragaza uruhare rwa Kayumba Nyamwasa. Biravugwa ko Kayumba yashakaga abantu akabafasha kubona ubumenyi mu gukoresha ibisaso byari kuzifashishwa mu gutera mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Kigali, bakangiza ibikorwa remezo byabo. Abatanze rero ubuhamya bemeye ko bari bahawe inyandiko zigaragaza uko ibisasu bikorwa, zagombaga kujya zifashishwa mu myitozo. Banerekanye kandi amafoto yaboherereje agaragaza amacupa ya acide, ngo ni sulfuric acid, n'ibipimo hamwe n'inyemezabwishyu zigaragaza ibikoresho bakeneye kugira ngo babe bakora ibisasu.
gusa ibi bigarutse mu mitwe ya benshi nyuma yaho ikinyamakuru cyo muri Uganda Virunga Post tangaje ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda buri muri gahunda yo kohereza muri Afurika y'Epfo impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Kayumba Nyamwasa akoherezwa mu Rwanda kugira ngo akurikiranweho ibijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa RNC abamo. Kayumba Nyamwasa yigeze kuba umugaba w'ingabo z'u Rwanda afite ipeti rya Lieutenant General kuva mu mwaka wa 1998 kugeza mu mwaka wa 2002. Uyu mugabo rero w'imyaka 56 yaje guhungira mu gihugu cya Afurika y'Epfo ndetse yifatanyije n'abagenzi be bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda bashinga ishyaka ryitwa Rwanda National Congress RNC. Nguko rero urupfu rw'umubyeyi ikaba iturufu kuri Kayumba mu guhakana gutera grenade i Kigali. Reka bashimire rero iyi ni Bwiza TV channel yacu, channel yanyu. Nizere ko mukomeza kugubwa neza cyane aho muherereye hose. Ngeri Sadu Philospita mwari kumwe muri iyi nkuru. Nyuma tuze gukomeza n'inkuru mu kanya gato. Icyo usabwa rero no gukora subscribe kuri channel. Umaze gukora subscribe ukomeza kubona inkuru zacu mu bambere kandi inkuru ziba zizewe. Ndabashimiye, mukomeze kugubwa neza cyane.